tumenye ko umuntu mwari kumwe muri gereza bari kwamubeshera ko yishe wewe bari kwakubeshera iki jewe iyo ni ndi topic oya kunjura bwiye gusa kuri hari ukuntu abantu bazabesha ku wundi ukaba tukuna biri amare yishe yari yagize gute kunjura bwiye tugasimbeho buke gusa amasegonda angahe gusa jewe kuva mvutse bamfunze kane shora kuri bandi bya bintu uzovuga shora kuri bandi ko bataragufunga ni wewe bandi uzi guhisha ibyaha ko nufise umuntu akwita pastor ukitaba byose ni muri angrime ariko biratandukanye oya nta hantu bitandukanye pastor na evangelist bitandukanye oya singira ngo pastor nuba uyoboye intama evangelist uyoboye intama rega na evangelist ashobora kuziyobora evangelist tiyogira tiyoziyobza nigeze gufungwa wazizike muri prison ari ndimo ari kumwe n'umuntu wishe umuntu iyo ariko twari benshi tugeze mu rukiko bakavuga ko kekwaho kwica umuntu ntago biri so rero ngewe sino confirm ikintu urukiko rutarakonfirma kubera ico gihe nahise ntangira kutavuga inkuru uko nge nzitekereza arashinjwa kwica kandi nigitangaje yaje kuba umwere muri Tanzania afite ingibihumbi 13 inka yakubise umuntu arakomereka konti yofu barangize baramufunga bamugejeje kuri prison afata ku bihamambiro bya gereza nyine kuri police aravuga ngo ngombe zimekata ubwinshi bw'inka bwa ati nka mfite dutandukanyiriza amakanisa y'ubina na ya kera amakanisa y'ubuna ya kera twamadusoza kera kanisa ryari ry'Imana ubu kanisa ryabaye ry'umuryango ndagusuhuje mwifurije igitondo ciza y'ubukende ndetse n'abugorobye kwifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye ngo amahoro y'Imana akomeza abana nawe muri gahunda zawe zose urimo turamukije abanyamurenge bose kwisi aho baherereye turamukije abanyamasisi abanyarwanda n'inshuti z'abanyamurenge n'abari ruguru ku rugamba namwe turabaramukije cyane ngo amahoro y'Imana akomeza abana namwe dushimiye ko subscribe kuri Neza Live TV uri umuntu w'agaciro kandi uri umuntu w'ingenzi wahisemo neza cyane tuzicuza no muryango uzokwereka ibintu byinshi byiza n'ibyahishwe uzabikuzanira reka twakira umugabo tumwe ese uri evangelist uri pastor ndo mu evangelist ko nufise umuntu akwita pastor ukitaba byose ni muri angrime ariko biratandukanye oya nta hantu bitandukanye pastor na evangelist bitandukanye oya singira ngo pastor nuba uyoboye intama evangelist uyoboye intama rega na evangelist ashobora kuziyobora evangelist tiyogira tiyoziyobza kubera ko ese evangelist ngira ngo abasengeye nawe yes yoziyobora nimba basengeye yoziyobora bireka twakire kandi ubwira kabiri asante sana abantu baravuze ngo kuravuga mikoro abiri kure okay tugerageze tuyiyegereze kwanye iminota mikeya kugufatishaga nawe n'ikidolari kugufatisha niko kuja gukatisha imbaga ku kibando kajana idolari bazakira ngo iyo pesa si ya uko Kenya ntabwo baza amadolari niko kuko kugufatishaga no umufara n'intanzi bazuramutse abantu kwanza turabaramukije Imana ibiteho Imana ibarinde kandi namwe mushiremwe mwirinde abantu ntabwo bakiri babi kandi nta nubwo bakiri beza hari akantu nabonye nijoro kavuga ngo kwica umuntu n'icaha ngo ariko kwica umubi n'impinduka evolution ubundi yari ikintu abantu bagomba no guhindura uzumve mu bukwe umuntu wishwe n'umuntu bakavuga ngo yitabye Imana ubu aba yishwe cyangwa aba yapfuye yishwe sinzi turamukira mu kiyo cy'umuntu bishe ngo yitabye Imana ngo kandi ngo Imana yamukunze ubwo iyo bavuze gutyo baba bakwiye wicaha wa muntu wamwishe yakoze so nta muntu ukwiriye gupfa umuntu mwiza ntakwiriye kwicwa umubi ntabwo akwiriye kwicwa umubi akwiriye gufungwa ariko mu Bushinwa baracagira icaha cy'inani cyo gutondika
mu Bushinwa. niyo mpamvu njya mbwira abantu nta kuri kubaho, habaho ibinyoma abantu bemeranyijwe. ubu twemeranyijwe ngo n'umwiza tumwice, nta kinyoma kiba, nta kibi. muri make ikinyoma cyateguwe ikinyoma cemejwe n'abantu twese tukacemeranwaho, tukavuga ngo uyu munsi ishati ntabwo ikiri umukara n'umweru, twese tukabyemezanya ko ari umweru, uhita uhinduka umweru. ubundi ndakubwiye ko ari umukara, ni ikinyoma abantu bemezanyijwe bavuga ngo ni black, waje kwiga akavuga ngo ni black, wamugenda muri uwo murongo nyine, wamugendera muri uwo murongo. ni amakuru abantu bemezanyijeho. ibintu byinshi ni ibihimbano, ibintu byinshi ni ibinyoma. wiri nabonye ikiganiro wakoranye na Kabuye CEO wa Kagara, avuga ko ngo yakubatisha ngo mucamaciwe. Kwereke titre kundi ivuga ngo nayama ngereke titre kundi ivuga, narinzi ko kubatizwa igihe cyo kubatiza nyine umuntu. titre y'ikiganiro kandi twibukiranye ko wowe umaze kubimenyereza YouTube, hari usera commentaire atumvishije ibirimo, yarebye cover titre gusa, yarebye cover. titre iravuga ngo Evangeliste William yemeye kugana Kabuye anamubatije no mu kibina. None ndavuga nzakubaza nawe kera warangiye byagenze gute? Oya, njyewe ahubwo ndi kureba Kabuye agaruke, kandi waramugobotse akakubatiza. Oya, ntushobora kugarura umuntu mutavuganye. waba uri umurozi ukamutera se muri spirit, ugomba kugana umuntu ukamubaza byagenze gute, noneho akakubwira uko byagenze, then wamara kumva impamvu ukamugarura. So nabonye n'abantu bo batwigwaneho benshi banita ko nabaye Akagara, ariko jewe mfite mission yo kugarura utugara twose tukagaruka muri twigwaneho. ahubwo bazokujana, nibanjana bazaba banconvince. njega nibajije impamvu wemeye umubatizo wabo. Oya, umubatizo ni za titre za YouTube zanyu muzamushiraho kugira ngo abantu barebe ikiganiro, ariko iyo winjiyemo indani usanga amakuru ariyo atandukanye n'ayandi n'ibyanditswe. aho none nanje ndandika muri kimvuge ngo yashatse nanje kunyinjiza muri wa mubatizo ndawanga. Kabuye we wiga ujyaga bakubatisha nawe yatiti. ariko uvugishije ukuri ubona kabera Akagara? Oya, Kabuye ntabwo ari Akagara. Ngiye tumaze gukorana ibiganiro bibiri. cyangwa ni content ahayagura? Kabuye ntabwo ari Akagara, ni content ahakora. Kabuye ntabwo yigeze atekereza kuba Akagara, ahubwo barakamwise, barangije kukamwita ahita abona ko yogakoramo content, akatumia hakiri imwinjiriza ifaranga. ubu YouTube yiwe nimba itabaye monetize ejo izabayo. ahubwo yarawubaza. Kabuye bamwise Akagara atariko, niyo agasobanuye ujya wumva bavuga ngo ni inzu y'Akagara, ngo yayindi ya kera yo gucoca ngo amagambo, yo gucoca amagambo yo gukoshanya. ntabwo ari Akagara, aza reka kutubesha. So Kabuye ntabwo ari Akagara, bamwise Akagara ahita abona ko wavamo content imwinjiriza ifaranga. kuko iyo akenera kuvuga ko ari Akagara, nta nubwo aba yarakoze ko ntabwo aba yarakoze cyane, ntiyari gufungura ibyashara, ntabwo yari gufungura ibya, none yatangiye no gucuruza imipira. mu yandi magambo icangiro ciwe karakigurisha kandi kizamutunga. yo nabonye. So Kabuye rero njyewe naramugenzuye, ntabwo ari Akagara. niyo avuga Akagara avuga ngo inzu, kandi yayisobanuye wumva ari inzu nziza. So rero aka Kagara k'uyu munsi kari mu matwi yacu, nimba ari n'Akagara, ni Akagara gatandukanye n'utundi, na tuno tube twica abantu, ni Akagara gatandukanye n'utundi. kutageretse ako kajambo tuno tugara twica abantu. kubera ko nimba twamenye Kabuye ko atari Akagara kabi, ayiba ari content ariho, siko tukamenya ko ari content arimo ahashaka content, kandi ni nziza karikora neza. ubundi njyewe nigeze gufungwa wazizike muri prison, ari ndimo ari kumwe n'umuntu wishe umuntu. ariko twari benshi, tugeze mu rukiko bakavuga ko akekwaho kwica umuntu. ntabwo biri so rero njyewe sinokonfirma ikintu urukiko rutarakonfirma. kubera ico gihe nahise ntangira kutavuga inkuru uko nge nzitekereza. arashinjwa kwica,
kandi n'igitangaje yaje kuba umwere. So rero abamwise umwicanyi urumva bari bibeje, urukiko rwamugize umwere turasohokana. cyo kimwe nuko byo bari ukuri kuriya n'amafaranga arakora. Okay, kuba yarabaye umwere, yaba yaratanze ifaranga yaba atarazitanze, kuba urukiko rwaramugize umwere wemera ko kuri njye ni umwere. wemera ko abafunzwe bose atari abanyabyaha? Wewe ntabwo urafungwa, ahubwo muri prison niho habamwe abantu batari abanyabyaha baba hanze, abanyabyaha bari hanze bakishura abakene bagafungwa. Nigeze kumva umugabo umwe avuga ati nje sinofungwa n'amafaranga mfite. Nukwemera nkavuga ati uriya mugabo hari umujuti wanjye tuguheza ibihumbi 70 by'idolari ugende nkubitira ico gifungo c'imyaka. Hari umujuti wanjye muri Tanzania afite nk'ibihumbi 13 inka yakubise umuntu arakomereka, konti yofu barangize baramufunga, bamugejeje kuri prison afata ku bihamambiro bya gereza nyine kuri polisi aravuga ngo ngombe zimekata ubwinshi bw'inka bwa ati nka mfite zanze ko ninjira muri izo, abwira DPC nyine bari aba bashinzwe nyine polisi n'yanyu bazinzwe na OCS, aramubwira tushaka inka zingahe ngukubitiremo kesi je hanze. Inka mfite ngombe zimekata zimenekataza kuingia hano muri Kenya. Iyo ufite amafaranga mu rukiko uzutanga deposit ukabura nuri hanze, watsindwa bakagusubiza, utsinzwe bakayarya ugafungwa, watsinda bakagusubiza. Hari n'igihe mu rukiko bakubwira ngo icyaha cyawe hano muri Kenya, hari igihe bakubwira ngo icyaha cyawe kingana n'amezi 6 cyangwa uzatanga amande ingana n'amezi 6 ugume hanze ifaranga zawe leta ikazitwara. Aho wiri none ureke kunyihutisha, tumenye ko umuntu mwari kumwe muri gereza bariko bamubeshera ko yishe. Wewe barako bakubeshera iki jewe? Iyo ni ndi topic. Oya konjura bwiye gusa kuriya hari ukuntu bandazabesha ku wundi ukaba utukuna wiri amare yishe yari yagize gute, konjura bwiye tugasimbiho buke gusa amasegonda angahe gusa. Niwega wakazanye sinje wakazanye nari nanyuze fraud nje yapanye magenda jewe barafunze umwaka ushize hariya ngo ko ndagigisheke ngo hantu nayo nicaye imbere y'Imana kandi nama ndaramo yansanze aho ndiri gisheke nicaye hejuru ya flyover nicaye, arambwira ngo ngukore kwa gisheke, ndanga ati nikosa ngo none se ngo base ngo mpeza ngo desa aho ngaho nyagwe kubera iki yambaye gisevile nje kubona ngo natutse serikare ngira ngo ni igipindi hariya Ursops nari kumwe n'undi muhungu mwene wacu yagiye ruguru ngira ngo ni igipindi yamanyambika ipingo none ugandaseka yewe kurampora iki ngo watukanye njewe ngwiye tugere muri gereza ngo nifite ngo irumoga impangurisha none inje nko guseka mbona biri seriye. Wowe umaze ufungwa rimwe narayemo jewe kuva mvutse bamfunze kane. Shora kuri bandi bya bintu uzovuga shora kuri bandi ko bataragufunga ni wowe bandi uzigurisha ibyaha inzambona wibanda ukandunga ibandi ahubwo wowe ibandi none. Oya ahubwo amabandi niyo aziguhisha, ibandi saza barifunga ko izabyirisha ibimenyetso. Iryo joro ryarambabaje jewe bamfunze bwa mbere bamfungiye muri Kongo. Bagushinja iki? Muri Kongo bamfunze bwa mbere ngo nagiye bari kumanika idarapo. Kira ibiravye n'amakosa ndabizi. Bwa kabiri bamfunze hano muri Kenya. Ariyo waciye panya. Oya hano nagiye kugurisha ibitenge bigurisha muri station ya police. Winjira mu kigo utabizi neza kandi ndanagurisha gerega abakuguriye baramfunga ariko turamenyana na n'ubu ndacacuruzayo turagabana. Iyo baheza nk'igitenge kimwe kavuga ati nimekupa ya zawadi mkubwa naragiye ndavuga ati mimi ni Mukongo. Ati Mukongo okay, naragiye ndi gucuruza na Odiro hano mu Westland kera tukira hano muri Kenya. Twimbona ahantu hari abagore n'abagabo kwa kundi bicaye hanze bari kota akazuba. Tuvuga abantu barimo imari reka mbavuge ni bisanzwe reka mbavugisha ati mfite imari atiri ati mfite imari atiri ati ndayifite ati yavuye ati muri Kongo ati wewe uri watundi mu Kongo ati leta passport passport irabura
izana kakare zana na ID irabura uko gantu turamenya kuri mu kigo sindamenye niko nagize icyo mbona OCS mbona amapeti kuri za nzugi zabo kuri za nzu ndavuga nayo nuko byagenze turadiringa babanza baninjizamo tiwararamo oya ntabwo narayemo naramubwiye atari hano muri Kenya abantu zarya kidogo tugabana niwangaga kutugabana ejo umukuru azoza tugabana cyane uzi ko bigeze kumfata hariya urabona nani hariya hano munsi ya nani hano Derwis yo mu mujyi bigeze kumfata mfite amadolari 2,000 mu mfuko tutegera kuntu byagenze 2016 nakunzwe n'umupolisi umugabo w'umupolisi yamanjane wiwe 2017 n'umunani bamuhereza biriya babizita gute biriya by'ubusaza pansiyo noneho antuma mu kigo Westland bacuruza nk'amabuye ngo ngende nzana amafaranga apana amanyakenya amadolari 4,000 harimo akijanisha nambaye igipataro kinini nyashiramo namangenda noneho inje kuwaca nambaye kuteri barampamagara sinumva nari mfite umusatsi mwinshi nkuwo wawe wikaraza ukuntu nicyagiye bariko bafata abasomali bagiturutse ibisasu bagiturutse ibisasu noneho umusore umwe uri kuri gate arampamagara nanje nawe uzinze nyine meze nkawe sinamwumva namaze nje kumva ngo wewe nguyo madaroni yagane kebuke mbone ntinyimbunde iyo nyibonye habe niyo ba ari gishusho ari gikinisho nzanyitinya abanyambitsi pingu umugenzi we w'indana barambonye ngwe ngoriye ngume kujya kuri puwa ndavuga ati turashize mfite ifaranga za fande umukuru wabo wa Nairobi baba barambwe atizana 5,000 tukuri kuri kaba mfite amadolari mu mfuko ndetse ntaye mfite ankubita gucya ngwini nini namantangira kugira icuya keza magitonyanga nk'amazi none nje nkabona ko nshobora kuba nagambaniwe za faranga bakazitwara ni umutima w'isusha ifaranga z'abandi kandi baramubwiye afande uyu mwana akora mwizera ngo umutumizo wa faranga ati n'umwana w'imfura n'umwizerwa abana n'imbunda n'amasasu ntarabigurisha twabanaga mu nzu nabyo imyaka 6 ndara n'amabox y'imbunda n'imbunda bankubise pingu undi nawe abaramubonye babaye bangahe batatu duheke nzimire 5 undi nawe baratubonye tubaye 4 bambanyamburikira hato n'umukaba ninje muri kagaseri ndavuze ati sawa reka mpamagare papa yanyohereze arayafite ngumwake 20 ndavuze ntakibazo enyo zamanya Kenya gakera babaye abantu 4 bambonye bagabana banyambukira hato bagenda biyongera niko n'amafaranga nukuri ko Imana hari rero wizi niyo bamfungiye nonoga ibiciro bibaye byinshi hahitaza umugabo w'inzobe nyinshi ngo numukuru waho twamatuna bane shoti ndavuga ati afandi phone yanje yazimye mpi yawe ngo yangoreka tugweze ushiture uhamagare so kandi irimo umuriro wuzuye ndahamagaye pamagaye umukobwa nakoreraga mabusha phone irajimisha pamagaye nyina phone yiri busy pamagaye se phone yiri busy pamagaye data busha bakwiye guhamagara so kucyo guhamagara nyoko busha bari bazongeye guhamagara se bari bambwiye usahamagara kubwa amahirwe mabusha ari interera setinzemo wamubura akabibona ahita abibona ngo ndakize ngo byagenze bite niko yagaza ambwira ndavuga ati bafunze kandi gufungwa si ikibazo mfite aya mafaranga nguri hehe ndamubwira ngo saho ngo rekanze namaze gukupa wa mukuru yamaza arambaza ngo bagukubise ndavuga ati hoya bagusopse ngo ya niki bagutwaye tubantware ko n'umukaba tibagukozo akaza ro akamfungurisha iminsi ngo nima ntanzara abandi aravuga ngo uyu mwana muramuzi nabaga ndi umwana wa fandi niko yavugaga ati nguyu no warunaka ngo barikanga bamabikanga namangira ubwoba nukuri ko Imana agize ubwoba no mu ipataro akazama hatonyanga amazi kubera ubwoba bamafata moto ya polisi zino za traffic karibu ni gisusuriye bafata zino moto za traffic iyo story hari abantu bayizi twabanaga bafata zino moto za traffic zino zigenda ziharura abantu zino zigenda imbere ya president ati caraho nguriye nabaga 1000B harenda seri randi mawe nimbo hazi niho headquarter bama bantwara baganda bavuza ya nani ngiri muhira amara fanda kazaseka ngo bambwiye ngo waruye kwinyarira ndabati habuze gato
ubwo nari mfite n'ubwo ifaranga zawe niko kuko nanje nafunzwe 2 muri Kenya kandi nzira ubuntu bw'amafuti ngo nambaye kutere nko ndagiga isheke. Uya hano muri Kenya niyo wambutse umuhanda wambaye kutere baragufunga. Naramubajije none ko biri ko bavuga ngo ko ndateza umutekano muke ngiyo bakugonga ngo leta ari hombye leta ari hombye wiri tugana ku musozo dutandukanyiriza amakanisa y'ubina na ya kera amakanisa y'ubu na ya kera twamadusoza kera kanisa ryari ry'Imana ubu kanisa ryabaye ry'umuryango. urakoze cyane nicyo nari nshaka kumva. Reka tugushimire. Thank you so much. Katuvuge ngo amahoro mu mutima n'amafaranga mu ikofi. Asante sana. Ibiganiro byacu nakagaruka. Thank you. Ciao ciao. Bye bye. Amen.